And now we've got a long way. We're going to Australia. For the first time ever. We ask for the results of Australia. Good morning, Australia. Bolestan, umoran, ožalošćen, došao da brani ovdje jednoga najpopularnijeg lika koji uživa enormnu popularnost van Balkanskog poluostrva. O Balkanu da ne pričamo. Došao sam sad ovdje na klaonicu. Ovo smatram klaonicom. Pa Bože mili, da li se ja riješiti ovih sudova? To je žalosno. To da se radi u pravnim državama. To nema nigdje, nikoj državi da postoji. Thank you so much, Australia. Have a nice day. Thank you very much.